Nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye, turi ku gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, hazindutse amakuru menshi ku mirwano karundura izindutse ibera hano muri teritwari ya Rutshuru, Masisi ndetse no muri Nyiragongo. Ari nayo mpamvu tuzindutse tuje kwimatatura tukubwira byinshi kuri iyi mirwano. Gusa reka tubanze dusuhuze inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abadukurikiye bari mu ntara ya Kayanza, abadukurikiye bari Nyanza Lake, nawe udukurikiye uri Ikibitoki, Bujumbura, mwese dukomeje kubasuhuza tunabifuriza amahoro n'imigisha y'Imana kugira ngo bibahoreho. Ari nako dusuhuza inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abadukurikiye bari ku butaka bwa Kenya, u Rwanda ndetse na Tanzania, mwese dukomeje kubifuriza kugubwa neza kuko nkuko twiyemeje kuba aba mbere mu kubagezaho amakuru mashya. Turazindutse aho tugiye guhera ku mibundano, tugiye guhera ku ntambara njyana muntu izindutse ica ibintu hano muri axe ya Kanyabayonga, axe ya Masisi by'umwihariko. Reka duhere ku ntwaro karundura za deployinze hano mu kibaya cya Kibumba, amakuru azindutse ashyirwa ahagaragara n'ibinyamakuru bitandukanye. Amakuru duhawe n'imbone yacu nuko mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, ingabo za Kongo zihashyize ikiswe igikoresho, zihashyize ikiswe ibibunda biremereye nk'uko imbone yacu ibidutangarije. Iherereye mu mujyi wa Goma, indege zo mu bwoko bwa Antonov zibyutse zishyira ibisasu biremereye hariya mu kibaya, ari nako abasirikare bahongerewe, by'umwihariko n'abasirikare bagera kuri 800 bivugwa ko bamaze kugera ahangaha mu kibaya. Harimo harategurwa operasiyo karundura yo gucuncumura abarwanya umutwe wa M23 bakabirukana mu birindiro byabo biherereye hano muri teritwari ya Nyiragongo. Nuko deployinga abasirikare bibaye nyuma yuko kuri ubu ngubu Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judy Isimwe ari igoma mu ruzinduko rw'akazi, ari nawe urimo uratangaza byinshi ku rugamba bagiye guhanganamo n'umutwe wa M23 nta guca ku ruhande. Judy Isimwe yanavuze ko leta ya Kongo ikomeje umugambi wo gushoza intambara paka birukanye uwabashoyeho intambara bakamwirukankana bakamugeza no ku butaka akuru aturukaho, by'umwihariko nta guca ku ruhande. Yatangaje ko biteguye gukomeza gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko yabitangarije ibinyamakuru bitandukanye bikorera hano mu mujyi wa Goma. Reka duhere ku mibundano, ku mirwano yaraye yumvikana muri iri joro ryo kuri uyu wa kane rishyira kuri uyu wa gatanu. N'imirwano karundura, n'imirwano ikomeye cyane irimo irumvikanamo amabombe menshi, n'imirwano irimo irumvikanamo imbunda ziremereye inini ndetse n'intoya. Bivugwa ko ingabo za Kongo FARDC zibyutse zigaba igitero gikomeye cyane ku birindiro bya M23, by'umwihariko n'imirwano yumvikanye hano mu gace ka Bushoga, ari nako hariya mu duce twa Gikuku, Burindi ndetse na Rusayo habyutse naho humvikana amabombe aremereye, dore ko ari imirwano yumvikanyemo bya bitero by'indege zo mu bwoko bwa Sukoyi kajugujugu. Biravuga ko leta ya Kinshasa yongeye kuzunamura, yongeye kuzimanura ku rugamba, irimo iranyanyagiza amabombe menshi kuri M23 hagamijwe kurimbura burundu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Kuri uyu wa gatanu imirwano iraramutse, ari nako kuwa kane nabwo imirwano yari yaramutsiye mu bice bitandukanye, by'umwihariko amakuru yashyizwe ahagaragara n'umutwe wa M23 nuko wagabweho igitero gikomeye cyane uhitana abarwanyi ba M23 barenga 30. Bivuga ko ari abarwanyi biciwe hariya muri teritwari ya Rutshuru ndetse na Rebero. Bivuga ko ingabo za leta y'Kinshasa arizo zagabye ibitero bikomeye cyane nk'uko aya makuru yashyizwe ahagaragara na Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu ishami rya politike, wamaganye ibitero byakozwe n'ingabo za leta y'Kinshasa zirimo FDLR, Wazalendo, FARDC, Abarundi, Abacancuro ndetse na SADC. M23 yamaganye ibyo bitero yivuye inyuma, ni mu gihe ibyo bitero byangije ibikorwa by'abaturage baturiye mu gace ka Rayira no mu gace ka Mariki
Utu duce tukaba duherereye muri teritwari ya Rebero ku butaka bwegereye na teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aka gace ka Rayira gateganye n'agace ka Kimaka gaherereye mu ntera y'ibirometero 5 uvuye mu majyepfo ya Miriki muri teritwari ya Rebero. Gusa hari andi makuru avuga ko ubu ngubu urugamba rurimo ruraca ibintu hariya mu misozi yunamuye umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi. Biravugwa ko mu duce turimo Gatsiru, uduce turimo Rujonga, uduce turimo Ndumba, uduce turimo Oso, uduce turimo Bihambwe, aha hose harimo kumvikana amabombe aremereye, by'umwihariko ingabo za General Sultani Makenga zirimo kuboroga, zirimo gutakamba zitabaza zisaba leta ya Kinshasa ko yahagarika ibitero irimo iragaba, yahagarika ibitero irimo irakoreshamo imbunda z'umurengera, by'umwihariko birimo kugira ingaruka mbi ku baturage batuye muri ibi bice. By'umwihariko Perezida Tshisekedi aragaragaza ko nta nzira n'imwe afite yo kuba yagirana ibiganiro na M23, ahubwo yiteguye gukoresha imbaraga za gisirikare mu kurimbura no mu kurangiza ikibazo cy'inyeshyamba z'umutwe wa M23. By'umwihariko Perezida Tshisekedi we avuga ko ashaka guca agasuzuguro k'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'ingabo z'Ubugande UPDF, kuko ngo nibyo bihugu ahanganyemo nabyo byinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. SADC yongereye ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zije gufasha igisirikare cy'iki gihugu mu kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Umuryango wo mu majyepfo ya Afurika SADC wongereye ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bongere imbaraga bagenzi babo basanzwe ndetse ari nk'igisirikare gihanganye n'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara, amakuru yamaze gutangazwa n'ikinyamakuru cya African Intelligence gisanzwe kiziho gucukumbura amakuru y'ibijyanye na politike n'igisirikare, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, kivuga ko ubu ngubu cyamaze gutangaza ko mu rwego rwo gutegura bundi bushyashya urugamba rwo kurwanya umutwe wa M23, ingabo za SADC zavuye kuri 5,000 zikaba zamaze kugera ku 8,000 kuri iyi nshuro. Biravuga ko Afurika y'Epfo yongereyeho ingabo 2,600, naho Tanzania yongeraho 750, Malawi yongeraho 1,000. Gusa ngo leta ya Kinshasa niyo izirengera ikiguzi cy'ibi bikorwa by'izi ngabo mu gihe zizamara hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cya Afurika y'Epfo cyo kongera ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyanemejwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Sandifu, ingabo za Afurika y'Epfo, dore ko ari ukuzohereza izi ngabo hashize iminsi mikeya muri guverinoma yo muri Afurika y'Epfo havuzwe impinduka, by'umwihariko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Cyril Ramaphosa bihuje. Gusa igikomeje kugarukwaho n'ibitanyamakuru bitari bikeya nuko mu mashyaka yiyunze na RNC harimo ishyaka rya DIA Democratic Alliance isanzwe itemeranya na Perezida Cyril Ramaphosa ku cyemezo yafashe cyo kohereza abasirikare b'igihugu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu intambara irimo iraca ibintu, imisozi irimo iratenguka, imisozi irimo iratengeta, by'umwihariko imisozi irimo irarimburwa, ari nako intambara ikomeza kurushaho guca intera ikomeye cyane, by'umwihariko akarere k'ibiyaga bigari kuri ubu ngubu ko kugabijwe n'intambara, kuko kuri ubu ngubu umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wamaze kugaragaza ko ubangamiwe cyane n'ibirimo kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako bakomoza ku myigaragambyo karundura irimo irabera ku butaka bwa Kenya. Ubu abigaragambya biyemeje kwinjira mu nteko mu ngoro nshingamategeko y'iki gihugu. Ku munsi w'ejo nibwo abaturage bigaragambyaga bagaragaje uko batiteguye kuba bahagarika iyi myigaragambyo, nubwo Perezida Ruto yabatangarije ko yamaze kwanga gusinya ku itegeko ryo kuzamura imisoro. Batangaje ko kugira ngo Perezida Ruto yemere kwegura bagomba gukomeza imyigaragambyo bakerekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu bakayinjiramo nk'uko babigenje
nk'uko babigenje ku nteko nshinga mategeko. Abanyakenya bateguje nubwo yamaze gutesha agaciro itegeko ingingo y'imari ryateje umwuka mubi, bakomeza imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Perezida William Ruto binjire mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa 26 Kamena 2024 nibwo Perezida Ruto yatangaje ko atasinye kuri iri tegeko ryari ryamaze kwemezwa n'abagize inteko nshinga amategeko ku ngingo yatumye habaho imyigaragambyo niyongera igipimo cy'imisoro. Uyu mukuru w'igihugu yafashe iki cyemezo nyuma yo gutangaza ko abaturage batandatu bapfiriye muri iyi myigaragambyo, nubwo kuri ubu ngubu amakuru dufite ari uko 25 ari bamaze kuhasiga ubuzima, abandi 214 bagakomereka ku buryo bukomeye cyane. Igico cy'ingoro y'inteko nacyo n'ikico byose byagabweho ibitero. Bamwe mu banyakenya bagaragaje ko ikibazo cy'ubutegetsi bwa Ruto kitari ukuzamuka kw'imisoro gusa, ahubwo ko kuva muri Nzeri 2022 yananiwe gukemura ibindi byinshi byugarije igihugu, bityo ko akwiye kwegura. Umwe muri abo witwa Davis Tafari yagaragaje ko atari Ruto gusa ukwiye kwegura, ahubwo ko inteko nshinga amategeko ikwiye guseswa, abaturage bakongera bagatora indi bundi bushya. Impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Boniface Mwagi ni umwe mu bashyigikiye imyigaragambyo yamagana itegeko, gusa iyi nshuro yagaragaje ko adashyigikiye ko abanyakenya binjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu kuko bishobora kubyara urugomo rwinshi, leta igafata ingamba zikarishye. Perezida Ruto yategetse abasirikare boherezwa mu bice bitandukanye Nairobi kugira ngo bafashe abapolisi gukumira imyigaragambyo. Mu gitondo hagaragaye imodoka zinjira abasirikare muri stade ya Nyoyo aho bategerejwe bagahabwa amabwiriza y'ukuntu bagomba gucunga umutekano. By'umwihariko amakuru twabashije kuvumbura, amakuru twabashije kumenya ni uko umuturage uri buze gusa nk'aho yigaragambya ari buze guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko hari itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bahuguwe biteguye kumucishaho mu buryo bwihuse. By'umwihariko nubwo imyigaragambyo bivugwa ko iri buze gukomeza, gusa abigaragambya noneho bashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane kubwo amagambo atoroshye yamaze gutangazwa na Perezida w'igihugu cya Kenya Dr. William Ruto. Kuri ubu ngubu si hano ku butaka bwa Kenya gusa hakomeje kuvugwa ibi ngibi, kuko ubu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara iraca ibintu, intambara irimo iraritura imisozi igasenya indi. By'umwihariko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zirimo guhangana biteye ubwoba n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko iyi ntambara irimo irabera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari enye: teritwari ya Rutshuru, teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo na teritwari ya Rebero. Naho urugamba rukomeje kurushaho guca ibintu, ari nako imirwano yamaze kwambuka umupaka, yamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko kuri ubu ngubu amakuru twe dufite ni uko leta ya Kinshasa nayo irimo irategura ko igomba gukoresha ingufu zose ikarimbura burundu M23, igaca agasuzuguro k'ingabo z'Ubugande UPDF n'iz'u Rwanda RDF ngo zashoye intambara hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikinze inyuma y'umutwe wa M23. Amakuru akomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye, amakuru akomeje kwandikwa by'umwihariko avuga kuri iyi ntambara y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hagendeye ku magambo yatangajwe na Minisitiri, nuko leta ya Kongo ikomeje gutegura umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko Madamu
Judy Ishimwe yabitangaje kuwa gatatu tariki 26 Kamena ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi, uruzinduko rwa mbere agiriye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ntara imaze imyaka 2 n'amezi 6 iberamo intambara ikomeye ikomeje gusakiranya ingabo za guverinoma ya Kongo zihangana n'umutwe wa M23. Kinshasa ivuga ko ufashwa n'u Rwanda. Ishimwe yabwiye amatsinda y'abahagarariye inzego zitandukanye yahuriye nabo hano i Goma mu ruzinduko rwe rwa mbere nka minisitiri w'intebe yahisemo kurukorera muri kano gace kugarijwemo n'intambara. Avuga ko ariyo ntambara yavuze ko abategetsi biteguye cyane bazakurikiranira bagakoresha ingufu izo ari zose paka iyi ntambara bayitsinze. Ati ntabwo tuzareka, tuzakomeza dukurikirane abadushoyeho intambara paka tubagejeje iwabo. Ibiro ntaramakuru bya ICP by'Abanyekongo byasubiyemo Ishimwe avuga ko ingabo za leta zirimo kongerwa ubushobozi kugira ngo zibashe gutsinda intambara zirimo kurwana. Uyu mugore ntiyigeze avuga izina ry'abo RDC iteganya gukurikirana mu gihe cyabo, ariko minisitiri w'itangazamakuru wa RDC akanaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yagaragaje ko ibyo Ishimwe avuga yabitangaje nk'ibisubiza amagambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame. Ni Perezida Kagame umaze igihe yarategujwe intambara na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi kazatera u Rwanda agahirika ubutegetsi buriho. Perezida Kagame icyokora mu kiganiro aherutse kugirana na televiziyo ya France 24 y'Abafaransa asubiza ku bikangisho bya Tshisekedi yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kurwana na RDC mu gihe byaba bibaye ngombwa kuko ntawe rufitiye ubwoba. Mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamaze iminsi imirwano ikomeye cyane irimo irifashishwamo imbunda ziremereye, irimo irifashishwamo imbunda zikomeye. By'umwihariko ni imirwano imaze gusiga benshi bahasize ubuzima hashize igihe kirenga ukwezi, hamwe mu bice bitandukanye birimo Kanyabayonga, Sake ndetse no mu duce twa teritwari ya Nyiragongo hariya mu kibaya hakomeze kumvikanamo kurasana gukomeye cyane. Kuri uyu wa kane yatangaje ko irimo kurwana n'ingabo za leta ya Kongo mu gace ka Kanyabayonga nyuma yo gutera ibirindiro byayo. Ni imirwano yo muri Kongo yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi amagana n'amagana bava mu byabo bahunga berekeza mu mujyi wa Goma n'inkengero zaho. Benshi muri aba baturage bari mu nkambi z'impunzi. Mu ruzinduko rwa Judy Ishimwe yijeje abaturage batuye guverinoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ko leta ya Kongo irimo irakoresha ibishoboka byose ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse n'intara ya Ituri. By'umwihariko ko bagomba gukubita umwanzi bakamusubiza ku butaka bw'igihugu yaturutsemo. By'umwihariko leta ya Kongo nta nzira ifite yo kuba yagirana ibiganiro na bagashoza intambara. Kongo itangaza ko ibizi neza abayishoyeho intambara, by'umwihariko itazigera igirana ibiganiro nabo, ahubwo yiteguye kubacanaho amabombe, yiteguye kubacanaho ikiswe umufiririzo w'amasasu. By'umwihariko leta ya Kongo yigaragaza ko ishaka guca agasuzuguro k'u Rwanda ndetse n'agasuzuguro k'Ubugande bashoye ku ntambara kuri leta y'i Kinshasa. By'umwihariko intambara yahinduye isura mu 2021 ubwo ingabo za Kongo zarwanaga na M23 bikarangira izi ntare za Sarambwe zifashe umujyi ukomeye cyane, umujyi wa Bunagana uherereye muri teritwari ya Rutshuru hafi n'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubugande. By'umwihariko amakuru twe twabashije kumenya nuko uyu mupaka umaze igihe ugenzurwa na M23 kandi winjiriza amafaranga menshi aba barwanyi ba M23 anabafasha mu kugura ibikoresho nyenera ku rugamba. Nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikirana, reka nkisuhurize nanakwisabire nimba ari ubwa mbere udukurikiye wikandire subscribe, ubundi amakuru yacu n'ibiganiro dukomeje gutegura urusheho
turusheho kubikurikirana uko bwije n'uko bukeye nk'uko twabibasezeranyije. Uru ni rwo rubuga ugomba gukuraho amakuru mashya, amakuru yibanda kuri iyi ntambara ikomeje kurushaho guhindura isura hagati ya leta y'i Kinshasa ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Leta ya Kongo ishimangira ko ari ingabo z'u Rwanda RDF. U Rwanda ruhakana ibi birego rukagaragaza ko rubangamiwe n'imikorere n'imikoranire ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane hagati yarwo, hagati ya FDLR ndetse na FARDC. By'umwihariko u Rwanda rwamaze kongera ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi, rwiteguye gushwanyaguza, rwiteguye kurimbura icyo ari cyo cyose cyaruhungabanyiriza umutekano biturutse mu mikorere n'imikoranire ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane hagati ya FDLR ndetse na FARDC.